Yes, ni breaking news. Breaking news ni amakuru mashya yitwa cyane tugeze muri kano kanya ngira ngo turebere hamwe gatanu kuri gatanu. Na amakuru Rwanda komeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru bitandukanye. Ni kuri amasaha yo kumanywa turi ku munsi wo kuwa kane turi tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Birumvikana tugarukanye amakuru akomeye cyane. Tugarukanye amakuru akomeye cyane na amakuru agiye kwibanda kuri politiki ndetse na diplomasi ndetse no kubyo umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Komeje kugenda uzamba mu buryo bukomeye cyane ni kutaka bwa kiragiwe cya Kongo. Mungi nkuru z'amakuru tugiye kwibanda tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane yerekeranye n'imirwano komeje kugenda ibera hariya muri Ihusi-Sud Kivu cyangwa se mu ntara Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ngiye kuzinduka yahinduye isura ku mande zombi zihanganye n'ingabo z'umutwe wa M23 AFC bahanganye n'ingabo z'u Kongo FARDC zifatanyije na coalition yabo irimo ingabo za kiragiwe cy'Urundi, ingabo z'u Afrika y'Epfo ndetse we n'imitwe y'inyeshyamba igitandukanye irimo n'urubyiruko rwa Wazalendo. Kuzamagingo y'ibintu byamaze kwa bizamba mu buryo budasanzwe nyuma yo kororo iyi mirwano komeje kugenda ibira hariya muri turado cyo tugiye dutandukanye two muri teritwari ya Karehe ku munsi w'ejo by'umwariko yari yamaze kuba yabatombe by'umwariko bitangazwa ko iri mu maboko y'ingabo z'umutwe wa M23 muri aka kanya ibintu byongeye kwa bihindura isura mu buryo bukomeye cyane. Indege za Suko M23 zikomeje kugenda zirasa urufa rw'amasasu muri ibi bice no zigenda zihitana ubuzima bw'abasirikare batari bake ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23. Turagenda tubigaruka gatanu kuri gatanu mu buryo burambuye turebere hamwe uburyo rero abasirikare benshi cyane by'umwariko bamaze kuba bakurwa muri utuduce kwizamagingo ya leta Kongo yifuza kuba yakwisubiza ku kibi nikiza kuko ari uduce kwizamagingo twomeje kinda duha amahirwe aba barwanyi b'uyu mutwe wa M23 yo kuba bakwerekeza hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu, dore ko naho ku munsi w'ejo izi ngabo z'uyu mutwe wa M23 zahahuriye na ambush ikomeye cyane yaje ko rero itegwa n'abasirikare ba South Africa bari biyambariye impuzangano ya kiriya gihugu cy'u Burundi. Turabigaruka mu buryo burambuye ariko kandi turaza kurebera hamwe amakuru akomeye cyane nanone akomeje kugenda agarukwaho. Ni igihugu cya Angola cyamaze kuba cyemeza ko kigiye kohereza abasirikare bacyo nacyo ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo mu bikorwa byo kujya gufatanya rero n'izindi ngabo z'ibindi bihugu ziri ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo mu bikorwa byo guhashya uyu mutwe wa M23. Amakuru akomeje kugenda agarukwaho ndetse yanemejwe na perezida wa kiriya gihugu cya Angola ariwe perezida Lorenzo yamaze kwa n'ubundi yemeza ko rero izi ngabo agiye koreza ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo hatari hamenyekana umubare wazo ariko ko ari ingabo zigiye kuba zakwinjira mu bice bigiye bitandukanye uyu mutwe wa M23 wamaze kuba wigarura by'umwariko birimo Honoria mugi wa Goma. Uyu mutwe wa M23 wigaruriye guhera ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Turabigaruka nabyo mu buryo urambuye turaza no kurebera hamwe kandi andi makuru akomeye cyane ni ku kibuga cy'indege cya Kavumu abasirikare barenga ibihumbi 3,200 bo mu ngabo z'u Burundi FDNB nibo kwizamagingo by'umwariko basesekaye kuri iki kibuga by'umwariko komeje kugenda abagicungira umutekano nyuma yo korora bikomeje kugenda bitangazwa ko iki kibuga gikomeje kugenda by'umwariko gisatirirwa n'uyu mutwe wa M23 wari wigaruriye by'umwariko iyi teritwari ya Karehe ikomeje kugenda iberamo imirwano kugeza muri aya masaha ndetse n'uduce twa Ihusi. Izamagingo bikomeje kugenda bitangazwa ko target cyangwa se gahunda ihari ku mutwe wa M23 kwigarura kira kibuga cy'indege cya Kavumu bamara kukigarura n'ubundi birumvikana hariya ni hafi neza ayo mugi wa Bukavu, dore ko ari muri kilometero zitari hejuru ya 20 werekeza mu mugi wa Bukavu by'umwariko bagahita bafata uriya mugi wa Bukavu utuwemo n'abatari bake mbwirero kandi uriya mugi wa Bukavu naho kwizamagingo ya ari umugi wakomeje kugenda ugaragaramo abasinipers ba kira gihugu cya Kongo cyangwa se bari kurwana kuri coalition ya leta y'igihugu cya Kongo by'umwariko binatangazwe ko rero bamaze kuba abashyira intwaro nyinshi cyane by'umwihariko mu mazu y'imiturirwa ari hariya muri uriya mugi wa Bukavu biteguye kuba rero barasa umwanzi mu bice yaturukamo ibyari byo byose. Nimwe kandi handi makuru akomeye cyane nayo turaza kugenda atugarukaho na makuru yerekeranye na hariya mu gace Kanguba na gace gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo nanone akomeje kugenda hibasirwa n'imirwano. Aka gace Kanguba gakomeje kugenda kagaragaramo rero ibikorwa byo guteguriramo urugamba, ibikorwa bisa neza n'ibyabaye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ngira ngo murabizi ko rero uriya munsi ari bwo mu gihugu cy'u Rwanda harashwe urufa rw'amasaso bikozwe n'ingabo z'u Kongo FARDC. Zamagingo rero kari agace Kanguba nako gasanzwe kari mu nkengero z'igihugu cy'u Rwanda komeje bitangazwa ko ari agace gakomeje kugenda karundwamo ibitwaro byinshi cyane by'ingabo z'u Kongo FARDC ndetse n'abasirikare benshi cyane
biteguye kuba n'ubundi isa ku isaha barasa ku gihugu cy'u Rwanda. Ibingibi kandi komishkenda bitegurwa mu gihe mu minsi mike cyane itambutse kwa ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kabiri nibwo urufa rw'amasasu rwongeye kumvikana hariya mu karere ka Rusizi. Ni ku basirikare b'igihugu cy'u Rwanda RDF bari mu bikorwa byo muri patrouille cyangwa se byo gucunga umutekano wo mu mazi. Abasirikare bazwi nk'abamarine baje kuba rero baraswaho n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC yewe biza kuranga rero urufa rw'amasasu barashe ruhitanye ubuzima bw'umuturage umwe wahariya mu karere ka Rusizi ahita ahasiga ubuzima. Nimbwe kandi andi makuru akomeye turaza kuba turebera hamwe n'amakuru yerekeranye n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR nanone bakomishkenda nabo bagarukaho cyane n'ibitangaza makuru gitandukanye. Ni FDLR kuzamagingo arakomishkenda by'umwihariko igaragara amashyamba ya kiriya gihugu cya Kongo ndetse inafite gahunda zikomeye cyane zo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko ibicishije hariya mu karere ka Rubavu kuri ya mupaka uzwi nka Petite Barriere. Izamagingo ari ibikorwa cyangwa se y'imipango bapanga ikabasa isa naho rwose yamaze kuba by'umwihariko yazamo kidobya abikozwe n'ingabo z'umutwe wa M23 kuzamagingo azi gukontorora iriya mipaka ndetse n'uriya mugi wa Goma. Babarwanye birirwaga barimo by'umwihariko kuzamagingo bikaba bikomeshkenda bitangazwa ko uyu mutwe wa FDL ngo amaze kuba rero werekeza by'umwihariko noneho ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi. Bigatangazwa ko rero amakuru akomeshkenda atugiraho ariko abangango bari mu ishyamba ry'ikibira risanzwe rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe. Ishyamba rya Nyungwe nababwiye ko ari ishyamba ryagiye by'umwihariko ryifashishwa nanone n'abandi barwanya ubuyobozi ibure cy'u Rwanda harimo inyeshyamba za FRN zagiye zigaba ibitero n'ubundi hariya mu karere ka Rusizi muri rashyamba rya Nyungwe ni mu murenge wabweyeye bigahitana ubuzima bw'abatari bake. Kizamagingo rero iyi FRN nayo ikabikomushenda yifuza ko rero ariho yacisha ibitero byayo ku gihugu cy'u Rwanda. Turabigaruka nabyo mu buryo burambuye nimwe kandi turaza kurebera hamwe rero andi makuru nanone akomeye cyane yerekeranye n'uwitwa Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ni perezida wa kiriya gihugu cy'u Burundi komishkenda by'umwihariko nawe yijandika mu byerekeranye n'intambara gose komishkenda asa naho akururiramo leta y'igihugu cy'u Rwanda. Ni Evaristo Ndayishimiye agaragaye ku munsi w'ejo mu mashusho by'umwihariko asa naho rwose anenga mu buryo bukomeye cyane leta y'igihugu cya Kongo, anenga abaturage bayo by'umwihariko komishkenda ngo bicwa ngo barebera kugiza amagingo ari we yakomishkenda atangaza ko abaturage ibihugu bagomba kuzafata iya mbere mu gihe cyose ngo umuturanyi mubi agomba kuzaba by'umwihariko atangije intambara dore ko yanaje kuba abibutsa ko rwose ngo umuturanyi mubi ngakomeshgenda ngakubita agatwe kandi ngo yifuza ko rero yatangiza ibitero ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi. Byo turagenda tubiva imuzi n'umuzingo turebere hamwe akantu ku kandi gatanu kuri gatanu ku byerekeranye n'aya makuru akomeshgenda aturuka ku butaka bwa bira bihugu bigiye bitandukanye komeshgenda bigaragaramo umwuka n'ubundi usa naho ari intambara ishobora kuba nawo yatutumba muri ibi bihugu bikomeshgenda bikurura Rwanda mu ntambara. Byose tubive imuzi n'umuzingo. Icyo ngusaba rero mbere yuko turambura aya makuru nge nakindi usibye kunyereka ko turi kumwe ugakanda kuri subscribe ugasiga igitekerezo cyawe ango muri comment bijyanye n'amakuru dukomeshgenda tukugezaho by'umwihariko bikaba byiza cyane rero usizemo n'akadarapo k'igihugu uherereyemo kugira ngo igihe cyose tuzarishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro nawe ujye ubasha kuba wakibona mu bambere ndetse kandi turushaho no kujya tubana gatanu kuri gatanu ni mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. Niba amaze gukanda subscribe ronye nkwaye ikaze muri aya makuru n'ubundi akomeshgenda atigisa ibitangaza makuru gitandukanye kuri aya masaha yo kumanwa turi ku munsi wo kuwa kane turi tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Rikaro turatenze n'ubundi aya makuru yacu tuyave imuzi n'umuzingo duhereye hariya kubutaka bwa kiragiwe cya Kongo ni muri Sud Kivu cyangwa se mu ntara Kivu y'amajyepfo. Guhera ku munsi w'ejo hariya habiri imirwano ikomeye cyane. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo ni imirwano yaje kuba ituma ingabo z'umutwe wa M23 ziba umugono. Ingabo z'go cya Kongo FARDC bigarurira teritwari ya Karehe yewe n'uduce tuyirimo cyangwa se na centre zirimo agace ka Ihusi. Bizamagingo rero iyi centre ya Karehe nyuma y'uko rimaze kuba yigarurirwa
n'ingabo z'umutwe wa M23 hakurikiyeho izindi operation zikomeye cyane z'ingabo z'umutwe wa M23 zari ziri gukora ngo zirebe ko zakwerekeza ku kibuga cy'indege cya Kavumu, ari naho haje kuba rero izi ngabo zahita zigwa muri ambush ikomeye cyane y'abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa coalition ya leta y'igihugu cya Kongo. By'umwihariko rero n'abasirikare b'igihugu cya South Africa bari bambaye impuzangano y'ingabo z'igihugu cy'Urundi baje kuba rero bakora by'umwihariko ambush ikomeye cyane yaje kuba rero yagwamo abasirikare bizi ngabo z'uyu mutwe wa M23. Nyuma yi ambush rero n'ubundi abarwanyi bahise bahagarika operation yo kwinjira hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Icyakora rero baguma muri utu duce rukwiza amagingo niko kongeye kuzindukiramo imirwano ikomeye cyane ku ruhande rwa leta Kongo, bifuza ko rero bakongera kutwisubiza. Amakuru akomishigenda atugiraho nuko utu duce dukomishigenda tubiramo imirwano karundi ikomishigenda igaragaramo n'indege za Sukhoi 25 bigatangazwa ko rero iyi mirwano ikomeshgenda ibera muri utu duce ari imirwano y'injyana muntu ko kuza amagingwa n'ubundi ikomeshgenda bitangazwa ko ikomeshgenda igaragaramo umubare munini cyane w'abasirikare ibakiriya gihugu cya Kongo. By'umwihariko rero akomeshgenda bahangana n'uyu mutwe wa M23 ngo barebe ko bawusubiza inyuma ko n'ubundi leta Kongo ikomeshgenda itangaza ko idashobora kuba yakwemera ko uyu mutwe wa M23 by'umwihariko rero wabasha kuba by'umwihariko wisanzura bigeza hamwe ufate ibice bikomakomeye byo muri Kivu y'amajyaruguru mugerekeho n'ibindi bice bikomeye byo muri Kivu y'amajyepfo. Ikomishwe no bigarukwaho ni imirwano ikomishgenda ibera hariya by'umwihariko ikomishgenda igaragaramo imbaraga z'umurenge ishobora kuba rero yarangira uyu mutwe wa M23 wongeye kwamburwa utu duce nimwe kandi hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu kizamagingwa n'ubundi ikomishgenda giharanirwa cyane mw'izimande zombi ngo zirebe ko kibuga cy'indege gitafatwa mu gihe n'ubundi uyu mutwe wa M23 ukamije kuba n'ubundi wakwerekezaho. Ikibuga cy'indege cyamaze kuba rero gishyirwamo abasirikari barenga 3200 bakiriya gihugu cy'Urundi akomishgenda bagicungira umutekano. Ikibuga cy'indege cya Kavumu impamvu ikomishgenda gicungwa cyane cyangwa se cyashyizwemo abasirikare be cyane, ikibuga cy'indege gifite amahirwe menshi cyane yo kuba mu gihe cyose cyaba agifashwe n'ingabo z'umutwe wa M23 birumvikana baba bamaze kuba binjirira umugi wa Bukavu batakugina n'uwo bawurasamo irufaya rw'amasaso kugiza amagingo bitangazwa ko rero umugi wa Bukavu uri muri kilometero zisaga 20 zonyine uvuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ye mu gihe rero ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba gifashwe byaba ari ishyano rikomeye cyane kuri izi ngabo za leta y'igihugu cya Kongo ndetse n'abayobozi b'igihugu cya Kongo byo kugiza amagingo rero nta bundi buryo abayobozi bavuye Kinshasa babona bwo kuzajya abagira hariya muri Kivu y'amajyepfo ngo batange umusada, usibye kuba rero bahita bajya bifashisha ikibuga cy'indege cy'igihugu cy'u Burundi. Rero nabyo byahita bishyira mu kaga gakomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi, dore ko intambara yahita noneho yerekeza no ku butaka bwa kiriya gihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu kwiza amagingo rakomishgenda hakorwa ibikorwa bikomeye cyane by'umwihariko akarwanishwa imbaraga z'umurengera ku ruhande rwa leta y'igihugu cya Kongo ngo barebe ko by'umwihariko uyu mutwe wa M23 baca muri humye ukigarurira ibi bice bya hariya muri Kivu y'amajyepfo bikomakomeye. Nimwe kandi tuvuye kuri ayo makuru, igihugu cya Angola kiyobowe n'umutwe Perezida João Lourenço wabaye umuhoza mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo kubyerekeranye n'ibi bibazo by'umutekano muke cyane komishgenda ugaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo. Perezida João Lourenço rero yabyutse yemeza ko by'umwihariko nawe agiye kohereza abasirikari kabuhariwe ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ni mu bikorwa byo kujya guhangana n'uriya mutwe wa M23. Abasirikare Perezida João Lourenço yavuze ko ashaka kohereza ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo n'abasirikare atangaza ko bagomba kuzajya rero mu bice kwizamagingo bikontrolwa n'uyu mutwe wa M23 birimo n'uriya mugi wa Goma, ahatangaza ko rero ari ibice bigomba kuba byabohozwa kwizamagingo. Rero nabwo hari hatangazwa umubare w'abasirikare iki gihugu cya Angola kifuza kuba cyakohereza ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, gusa ikomeshgenda gitangazwa
nuko aba basirikare bagomba kuba rero bakorezwa kuri ubutaka bw'iki gihugu cya Kongo mu mpera z'iki cyumweru. Turagenda rero byose tubikurikirana akantu ko kandi tugende ibyo tubagezaho gatanu kuri gatanu uko bigenda bitugeraho. Ni kandi ibintu bitoroshye mu gace kanguba, ibintu nago byoroshye. Igihugu cy'u Rwanda komeje kugenda gisa naho n'ubundi cyongera gutegurirwa ibitero bikomeye cyane, nyuma ko n'ubundi inyandiko z'ubutasi bwaje kuba n'ubundi ibugaragaza ko n'uwitwa Bertrand Bisimwa waje kuba n'ubundi agaragaza ko ibikomeje kugenda bibera hariya mu gace kanguba ni muri Kivu y'Amajyepfo bisa neza cyane n'ibyari ibyabereye hariya mu karere Karavu ku tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere, ubwo ingabo z'u Kongo FARDC zifatanyije na FDLR barasaga urufa rw'amasasu mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru akomeje kugenda avuga ko rero iyi FDLR kuzamagingo ya akomeje kugenda by'umwihariko igaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, ariko kandi ku rundi ruhande ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zikakomezwa nazo zigaragara mu bikorwa byo kugenda zirunda ibitwaro muri kariya gace kanguba by'umwihariko kari mu nkengero z'igihugu cy'u Rwanda. Gatangazwa ko rero leta ya Kongo ifite umugambi wo kuba rero ngo yakongera kuba irasa urufura rw'amasasu kuri leta y'u Rwanda biciye mu karere ka Rusizi. Ni mu giro bikomeje kugenda bitangazwa ko umutwe wa FDL abarwanyi benshi cyane rero bamaze kuba bagira muri rashyamba ry'ikibira rerere mu gihugu cy'Urundi, shyamba mwamenye muri benshi bitewe n'ama operation akomeye cyane yiswe ayinguba yagiye abera muri rashyamba. Ama operation yagiye ahitana ubuzima bw'abatari bake mu basirikare ibigihugu cy'Urundi mu nyeshyamba zirwanya ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse we no mu basirikare b'uyu mutwe wa no mu basirikare bakiriya gihugu cya Kongo FARDC bose nabakoreraga muri rero imyitozo ndetse no guteguriramo urugamba rw'intambara ngo bifuza kuba rero batangiza ku gihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuba atangaza ko rero kugeza amagingo ya by'umwihariko aho kuba rero by'umwihariko yafatirwa ibihano by'umwihariko cyangwa se gukangishwa ibihano yafatirwa n'ibihugu by'amahanga bigiye bitandukanye, ibyo bidatuma by'umwihariko we adacunga umutekano w'abaturarwanda muri rusange nk'uko yabyiyemeje. Aha rero ni mu kiganiro yagiranaga n'igitangazamakuru Jeune Afrique, aho by'umwihariko yagiye ahatwa ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gatangaza ko rero kusamagingo by'umwihariko igishyizwe imbere ari umutekano w'abanyarwanda, na ibyo kuba rero wamukangisha ibihano yafatirwa n'ibihugu by'abanyamahanga bishyigikiye leta ya Kongo kubire gikomeje kugenda ishinja igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ni mwikandwiza amagingo ya ari byinshi bikomeje kugenda abigarukwaho n'ibitangaza makuru turagenda tugarukaho mu makuru yacu ataha. Icyo ngusaba nge nakindi